¿Qué se diferencia Éxito a su formato innovador Éxito Wow? El Éxito Wow para mí es el hipermercado del futuro, con una total inmersión digital del cliente. Es una nueva forma de hacer mercado y también con un montón de servicios y una parte súper importante de los productos frescos, que sea a través de frutas y verduras o también de la cocina del mercado. Los productos de decoración de la marca propia de Éxito, Finlandex, se adaptan a las tendencias nacionales e internacionales y además cuentan con una excelente calidad y muchos de los productos son elaborados por artesanos colombianos. ¿Por qué es tan importante para el Grupo Éxito llegar a Aruba? Bueno, la verdad es muy importante porque es una oportunidad de nosotros expandirnos a nuevos mercados. Podemos llegar a Aruba con una propuesta innovadora de marcas, de tendencias en la parte de textil y hogar. Podemos ofrecer unos nuevos productos que hoy no están en el mercado, y qué mejor forma de hacerlo que con nuestras marcas propias. Nós compreendemos que o Grupo Éxito está backup do centro 100% com todo o câmbio não aqui. Exato porque ele também que nós logramos com Éxito Wow de futuro na rua. Bom, sei através de uma conversação que começar chiquito, começar grande, começar e nós bem em saco ao momento não tem nenhum Éxito Wow para fora de Colômbia, internacional não tem e claro, na mesa apunta se é possível e nós arranha full cooperação hoje de Grupo Éxito com nada ganhos Éxito Wow na rua que bem claro nós começamos a negociar com a Gicava para nós pensa que está algo grande por dar para a rua que bem possibilidade tem nós temos backup hoje seguro ora nós vai back a rua nós vai negociar com o management team e eu acho que nós podemos chegar na isso aqui mas nossa base acaba para o axis aqui para vir uma realidade para a rua. Pues, Lauren. Muchas gracias. Muchas gracias. Franz, y ojalá sea el comienzo de una gran historia entre el Grupo Éxito y Do It Center de Aruba. Muchas gracias.